Dlovukazi Mhlekazi lokhuluma kongilindiwe wakagwebo sibongo dalwe emafutheni ngekwenza kumalandzela shifu wami ngibabe miyengwa ngihambule indvuna ngusilwane emhlanga bayithi wena waphakathi Sicela make kumbe ungabe ungameluleka uhulumende ekuthaneni ngoba ku system yethu make Dlamini sinabo babetikhulu sine malungu eParliament sinetindvuna nebucopho makusasetshentsiswana ke make akusiso sonke isikhathi lapho ukhanza ukuthi kusetshenziswana ngendlela lengiyo ngabe ungamluleka uhulumende ukuthi angendani kuza improve cooperation between boba betikhulu tindvuna tetinkhundla malungu eParliament bucopho kuze kuthi kusehlakala lesive ngoba nase kude lobudlelwane lobuhle kulaba lesibabalile kulamasishini sobabalile lesive kuba ngiso lesisafarishako sithi ke mangalungiseka lokho ukuthi babambisane la lesibabalile kumbe sive singaba nenzuzo lengcono esigabeni sentuthuko sithi ke sibuta ukuthi umluleka kuthini uhulumende ukuthi angenda njani kuze sikulungise lokho sifike lapho kuto benefita lamaswati nale swati lele ekhaya emagubhelele lomunye umbuto make singafisa kwathi ukuthi ingabe masikhuluma ngekuthi sive si patriotic even laso besingacela ukuthi usunpackele wena ipatriotism within the context of the TINKHUNDLA system of governance ngosi bayethe wena waphakathi siyabonga mngani wemakhosi ngingacala kanale kucala lekuthi usetshenziswana njani kubo babetikhulu bucopho itindvuna tetinkhundla ngifake mhlawumbe nawe malunga eParliament likhambi lelingilo mngani wemakhosi ngiko ukuthi uhulumende aye kubantu decentralization sikhulumile ngemagama kepha sangayehlisi lokho kwenda ukuthi lentuthuko iqalele phansi iqalele kubo babetikhulu iqalele kubo bucopho ikhuphuke iziyawufika etinkhundleni lapho khona wonke umuntu atatibonela khona lengakusho mngani wemakhosi kuloko lokuthi angehli uhulumende aye kubantu kwenda lolusito loludzingwa ngilesive lungafinyelele kubantu ukhanze kuthi bantu ufuna bakhuphuke baye embabane kuyothola lusito nabakhuphuka baye embabane bangasakhanzi nalolu tabasita sekususa umsindo lothide ngingathi le policy yahulumende uhulumende akatikhombise ukuthi uyakholelwa kuhulumende wetinkhundla ehlise tonke lonke lusito alise kubantu aqale aqinise mahovisi regional administrator kufakwe nebantu labafanele labatawulungela kusita sona lesive kafishane bengasho njalo lapho ngithi nje ngiyona ndlela mhlawumbe ngiselapho mngani wemakhosi indzaba lenkulu lehlula tonke indzaba yendlala ungatilungisa tonke letingoni leti
kepha uma khona le makhaya khona le miphakathi khona le eTinkhundleni lesive sengwenyama side indlela yokutiphilisa lokho kuyawubanga umsindo kuyenda ukuthi kungaseviwana bese ngilona uzama ngeyakhe indlela likhambi ke mngane wemakhosi lengicela kulibeka ngingacala kubekana likhambi nali lekuthi le makhaya kunetinhlangano tekonga nekubolekisa uhulumende akafaka emandla lapho ende ukuthi bantu bakhona ekudisita engete leto imali letidingekako ende futhi netikhwama tekubolekisa letikhona lemakhaya ukuthi kube lula ukungena kuto uthole lisito kuze phela kutokwakheka imisebenzi bangasuki bantu lena bede ngalapha ngicela kusho njalo lapho mngane wemakhosi ungathi le yesibili bukhulume ngekuthanza live ngiyabonga ukuthi ubuta umuntu lothanza live lakhe iqala ngekuthi utithanze wena utibone ukuthi ungumuntu wendlule uthanze inkosi yakho ukhumbule ukuthi nginenkosi yinye nginelive linye kude engcenye labangangibongela khona kwendlulana live lami noma bangangishayela tandla la ngiyakhona abangifuni bafuna nje ukuthi ngithikamede nakulokulapha ngendele ukuthi batothola emathuba ukuthi batholele bakufunako sengishito njalo mngane wemakhosi ngicela kusho ukuthi isikhathi lesibuya kuso sibonile lapho khona sive senkosi sibonakala sasikahlali kahle imbangela lenkulu lengayisho ukuthi ngiyo ngekwembaba ngiyo indzaba yekuswelakala kwemisebenzi ngisho ukuthini ke nangisho njalo mngane wemakhosi ngithi ipopulation yensha lesuka ku15 iye ku34 ila ku490,000 nase ngishito njalo bese ngithi labede imisebenzi lapho bang 58% lokushothi linani lelikhulu lelo lebantu labala ngaphandle abangende imisebenzi bathatheka lula ke labo bantu nakufika umuntu athi naku lo ngathi ukutaba likhambi naku lo ngathi ukutaba likhambi ngoba balambile akusakhe leyo misebenzi mngane wemakhosi bayithe nophakathi kangesitaba yes cha sibonge timpendulo make ngibese ngijika linkonyane lesakufaka sikhwameni nje manje ukuthi uthi lo make Dlamini ulagwebu lo budlelo nebaba beshift nangasi njenya lo angifake nali point liphutho esikhwameni ngifake lokunye esikhwameni boshift nabo nebucopho nani le relationship nasingenda naku ngalunga ngathi akafiki kahle lapho Madam President ukuthi sifika kanjani lapho futhi akaphinza akafiki kahle ekutheneni ingabe isho kuthini ipatriotism isho kuthini iloyalty kule context yethu yale system yethu yeTinkhundla nasingasi nje wena uya patriotic sisho kuthini kule context yethu yeTinkhundla ubonakala ngani na upatriotic kule context yethu yeTinkhundla ngiyabonga mngane wemakhosi bayithe nophakathi angicale kunansi ya babe shifu ngithi ngicabanga ukuthi isikhathi sesifikile lapho khona bobabe etikhulu kufuna kube khona imbasha lebayitholako kanye nabo bandla ncane kuze kutokhona kusebenzeka le ngoba uma singayelusi kanjalo kutawufika sozimali afike athole bandla ncane amnike lokho kugcine kuthathwe na indzawo yemfelo kati kuthethwe na indzawo yanangu ya lo sanganaye la ngamkhulumela ngicabanga ngisengiso sikhathi la kufuna sibuke khona ngoba phela nangabe sitawuba sibe ngilaba phakamile lesi sibe ngilaba kahle babe wami shifu wami kufuna ngithi nangimbuka ngimkhanza ahloniphekile ngimkhanza ngakalambi ngasho njalo kuloko lokufishana bese ngingeda nganayi mngane wemakhosi yekuthi na ubonakala uthanza live lokukhulunywako lokungakuhle ngelive akukutindisi wena angeke uhlala ubinze thu kukhulunywa ngelive lingabekwa kahle angeke ngive kahle nawuthi uthanza live kepha uva kungena abantu labahlanyela imali labayenga abantu abethu lababagijimisa bababhekise kulokunye ubinze thu asengibekise ungibabe ungimake ubinze thu angiva lapho angeke ngikhulume ngemvunulo siyavunula sonke kepha ngifuna lotawuma athi lelive leli ngilo kuphela
lengosi lena ngiyokuphela lendlovukazi lena ngiyokuphela mina ngeliswati kude lenye indzawo la ngaya khona ngiphelele lapha kimi kuthanza live kusho lokho umngane wemakhosi bayethe benwaphakathi Nkosi Ndlovukazi Hlekazi. Siyabonga Make Dlamini uLagwebo. I'll take one question from moderators sasayinye umbuto sithathe imibuto lemithathu esiveni sevele ngubonile babe lo ema-Dimas lapho kumbunganyukela ngala ngendla akachubeke ama-moderators in the meantime. Bayithi wena phakathi kubuta nje Nkosi ukuthi ubekhona kuhulumende umbonile yasebenza mhlambe nje kule minyaka leshumi lendlulile yini lokuhle lesingakuthatha sakhele tikwako kusuka nyalo siyembili nekuthi ke lelisonto la uhulumende leligidikako ngulo lekufuna sikulungise sisachubekele embili lekusasa leli bayithi wena. Siyabonga mina kethu ngicabanga ukuthi kwekuqala lekufuna sikuthathe kuthi kufuna singemaswati sitibongele kuthi live lethu wonke lotako uyalahawukela uyalithanza ngako nathi asibe ngilabalithanzako lelive lethu ngiphinze ngithi kuningi lokwentekile kule live na uphumela kulamanye amavuthu uyabuka ubuke mhlawumbe angibekise kwakha kwawo lawo mave uyabona silakangwane lakhe kahle. Ngingasho ke ngithi lekufuna sikuthathe siye nako phambili asithatheni kuthuthukisa ikakhulu bosomabhizinisi labancane injini yemnotho ayakhiwa bonsondo nzima injini yemnotho bosomabhizinisi labancane uma bosomabhizinisi labancane kutawuthi hulumende wonke abuke ukuthi ngutiphi tikhwama la afake khona imali tingasebenzi ngekuhlukana tithi tingahlanganiswa letikhwama bese kuba khona lowelusako ehhovisini landvunankulu lesive siyalithola indlolisito nangabe sithe youth fund luyafika nikulala basha nalungefiki kwende njani singajajuliswa ukuthi tikhona tikhwama kodwa kube sive singasidakali. Ngingagcina ke ngele ukuthi ke mngane wemakhosi ngisekhulumile ngabosomabhizinisi labancane angicale nganaba laba informal laba bedimarket kungumsebenzi wahulumende ukuthi atikhathathe ukuthi lona loqale imarket akakhuphuke naye azabe ngisondo nzima singamyekeleli khona lapha phasi ekutheni utawudla nje lokho lokhona bese ngithi ke kulabo somabhizinisi labancane hulumende akabhadale bosomabhizinisi labende ibhizinisi naye ngoba uma hulumende angabhadali ubulala somabhizinisi nakabulala somabhizinisi ubulala laba labasebenzako ubulala umango ubulala live ipriority mngane wemakhosi ukuthi ihulumende akawanake ama-SMEs amake sure ukuthi imali iyatholakala availability to finance ayitholakala imali nakude imali siyakusala bosomabhizinisi bangilababukela labachamuka ngaphandle ngendlule ngithi hulumende uye abukele labachamuka ngaphandle ababhedelele umthelo kepha bese laba balakhaya ababhedeleleki lokho into lefuna siyeluse live likhuliswa ukuthi kukhule bosomabhizinisi bakhona ngoba labe kuhamba siyabathanza siyabajabulela kepha nasekunebulukhulu bathatha kwabo baphume kusala thine la ngekhathi eveni bayithe enwaphakathi ngakazikho. Bayithe bona ungakezindaba awu nami ngibonga ukuthola ithuba mina ngwakantshangase isibongo samabhednikho igama lami ngibuya le kwahlengela emkwakhweni uhulumeni weinkundla usebenzile udilivile imigwaqo kwendlala iqansi infrastructure yakhiwe okukhombisa ukuthi liya develop izwe liyaphambili umbuzo wami uthi icorruption sesihlabele kakhulu kwaba ingoma lo mntwana omncane so uyahlabela ngecorruption noma engazi ukuthi yini ngoba into ekhulunywa onke amalanga
yini kungake kubonakala sifrya a big fish kuyoze kube nini sikhuluma ngecorruption kungekho into eyenziwayo uma undunankulu ozawungena eoffice engesilivaka engesiligwala futhi engafuni ukuthandwa ngabantu bonke ngoba akasiyimali ezosenzela ukuthi kuvaleke na imigodi evulekile ngoba izwe like this country is a jewel. This country can easily be turned into our Dubai. Umhlaba wonke can come and witness the economic hub that we have become. Siyizwe lakwangwane. Lezwe leli line potential enkulu kakhulu. Akukho umuntu ofanele lahambe kulezo leli. I-corruption isihlava esikhulu. Sasikhulume ngaso kakhulu akekwenziwe into ezakwenza umehluko ezweni. So vakele wena kunene. Cha sesiyabonga malangeni. Sesiyabonga lo tawulandzela. Oh, utaphendvula kambe Madam President. Nesengukhumbula in your past life ukuthi ba Madam President Lindiwe Dlamini. Ngamakhosi bayithi wena loku budwa sikhulumi loku khuluma ngato tenkhohlakalo live liphethwe nebekunene uma laba semagunyeni ekuphatha bangawenda umsebenzi wabo sive siyakhala kufuna kuqale khona lapho lona lophethe lona loka ACC uthini emajaji etinkantolo athini nangabe kunemacala la kangatekwa lekufuna ngabayatekwa khona lekufuna ngabe kuyendeka kudzingeka uhulumende afike khona lapho khona atawuthi hlola tonke tintfo ngoba lokuba khona lokuba umkhuhlane emngane wemakhosi ngilokuthi kude loba accountable sewufikile esihlalweni sewuyabusa kuthi utangitshelani ngeke angikhokhe kufuna kube khona kusaba inkosi yelihlanga usabe lesive lesingisona sikuthumile bese kuba nendlela yokuthi lesive kasisibute njengoba sisibute embikwenkosi namuhla sithi lokuthi akwenta njani ayibe khona akabe naye ematinyo anti corruption commission sine population lengu 1.2 million sinemhlaba long 17,000 square kilometers linqane kakhulu lelive lingaguquka in 5 years ungabe ulwile ngekubade kwemsebenzi tekulima diphakanyiswe ezingeni lelithide ngingasho njalo mngani wemakhosi ngithi kungendeka bayithe wena phakathi ngosdlovukazi hlekazi Sesiyabonga Lindiwe Dlamini lagwebu submission yakho nemibuto lechamgile esiveni